Kini kedai Gurudashan Meghalaya bagi pediang subhai pi baro syakatuk kubor mentakajan mit. Syuaban pa syiki kubor ki babniak ini pechwa yakimat bakongsan. Arpon riau lak tingka lum khachana ka KHADC na ki kherdop kular penshitam halor ki jingkeno badan ki kherdop bi ai. Dawa Pak Weng kaliang persyak ke KHADC ya ka point order halor kecinyatai hak kenta keli jigeli. Kami benia ka executive committee ya gijing ai jingmut kaliang persyak halor gijing penyat ya ki school lower primary. Bat penlong ka commissionerate of food safety ya ka regional conclave on food safety Hashalong. Ki khubor ki babenia u executive member katanat enforcement jong ka KHADC uba Winston Tony Lingdo hennekasngi ula ong baka council kalayo lum arpon riau lak tingka ka khachna na khan riau tali ki kherdop khachna na kabenta usnem mang tingka 8000 arpusau 8000 arpusan haba chuba igi chingkali u MDC shimed ba luar shai kharbani ha ka dorbar mang tingka jong ka council uba Lingdo ula ong ba ka chingate IY hakabaya day bat nyotali ki kherdop lum khachna kan kut ha ka lai pawai tarik ulber ha ka chu ka por ula pentikna halor ka chingdan jong sautali ki kherdop petngor hapo jong ka council haba chu bab ya ki chingkali unong yalam kaliang persya ba Tito Starwell Khan halor ki chingkno baya day bat ki kherdop lum khachna bi an uba Lingdo ula kular ba ka executive committee kan satokit bat le ekabadan kam ladalap ba kinu ki kherdop ki long ki babi an. Gives the entry of vehicles carrying goods, but livestock. You don't look here, but the entry and exit of goods and livestock. The key borrow handle to be gives the but the entry of vehicles carrying goods, entry of vehicles of exit of goods and livestock. Runway to give the goods contacts with animals and aquatic entering Shillong city. But collection of total entry of goods, kabaraya po mo tadi juga syari membawa. Kaliang persyak jong ka KHADC kala dawa ya u chairman ka council ba strong pela kharjana ban weng ya ka point order bala wanra da u executive member ba penkrau boklin kharjarin ha ka baya day bat gi jingbun ki jingkali bala kali da u MDC ka UDP ba equator el nongrang uba nongrang ula kali ya ardali gi jingkali henry uba kharjarin ula kam ba ki don laitali unong yalam kaliang persyak ba Tito Starwell Khan ula bu jingkali halwar ka point order da ka baong ba uba nongrang umpat syamla tam ya ka bha chung u haba chubab u chairman ula mencur ban wengno ya ka point order ha ka wei pat kaliang u CEM ka KHADC ba syambor lang renja ula pentikna baki don nyau tali ki yo demasi hapo gajing pet jong ka council. Kalau for volume hakini asli isna beli hakani kaye ni number nomor dukat juga ye kakun bagi buat hadir ada Ka executive committee jongga Voice of the People's Party hapo Khasi Hills Autonomous District Council hennekasni kala kular ban kmi benia halor gajing ajing mut jong kaliang persya bagajing penya yaki school lower primary dai ban penpai biang shaka council haba juba bikijing kali ka MDC jong ka NPP nanongpo kong Runa Khemdet ka executive member katanat puli puthi kong Iban Daplin F Lingdo kala ong baka committee kan saperkhat habaya day bat kani gajing ajing mut bat rairu halor gajing mang kaba khat ar point san lak tingka kapisa basa teng ban kersha ni ki school primary ki badan kam Kapten Kerjaan kepada Kapten notification di primary school la shim tino da soka jala do usam khatandai spa propsau ka KHADC kelas tang ban ai ki primary school na du financial year
Japra aja kendau haduk mentah bakrabu cimang ru kakun ke cindan pisah office kani kalong kung ke cinara LP school bompat yo cinara nakanu ke skim sokar jala bah ini kisna beradat ke cimang pelakiu syaka absan langtika pak nakabenta usnam aja absan labu absan nak pak ke cimpulur kalong baru kat alam absal hajar haduk mentah. Ka Commissionerate of Food Safety Khasi kala penlong ya ka Regional Conclave on Food Safety ka ba penle jingmut halwat ki benta chungki jingbam ki bom aidawai bat batai hakut yat Mariat Shillong haba ai jingkren kum ka kongsan ka menteri ka kwat ka khia I Dr. M. Ampuri Lingdo ila banchur halwar ke jingdan kam chong ka sincham ba perking bayadei bat ke jing shngan ha ka pam kadi harengkat ke jing pensngu thu bai ba Hagani ke cingalang, ka menteri kala peliru lengba ke start teknologi bamenta ya ka Organic Testing Unit ha SFTL MEGHALAYA ka batmu ban pen klan ye ke jing pet benia ha ka bayade bat ke jing long jingman ka bam kadi hapwa ka than hagani ke sngi la don lang ru ki riu shampang ki nong thau an bat ki nong ya don benta banya kren halor ke jing ya chakmat ha ka liang ke jing shngan chong ka bam bat ki kandon bayade bat ki jing bom aidawai. The point here is, if you are asking an ordinary housewife to engage productively in entrepreneurial skills, not just for the survival and livelihood generation of her family, but also to use her wonderful skills of traditional methods and merging them and converting them with the requirement of testing, certification and licensing. Kinong shong shnong ka shnong mau pedeng kabadan hajan khaput jong ka Assam MEGHALAYA hapo jong ka siang outpost Ribhoi district kilayo bad ya arngut ki brieu u Curenius Mukti bad Jethril umba ha ka arpsantarik ulber lembat artali kitiar penmensa balasnah pokari bad kado hati ya kini kitiar bad kado lakurip no na kabenta ban ya chakmat bad ka examen FSL ki opisar bad katanat klau hapo ka Sonapur Range Kamrup East Division basista Guwahati kila pentip ba kila don artali ki hati ki balayap nadu ubanai nai wing arajar arpusau bad ya kini ki brieu la suba baki don kti hakikam penyap bi an ya kimran hak bayadei bad kani la pengat mukoduma ha Khanapara Police Station. Hadian kecing persya nakaliang kinong shnong ka West Khasi Hills hapo kajing alam ka Hinyaw Trap National Youth Movement kaseng kalaya kendo ya u Deputy Commissioner ban pensngau ya kecing sngau kia halor kecing bambiang kibil bayadei bat ka boarding u President ka HNYM ba Thailand Lingkhoi ula ong ba udisi ula pensyai ba kecing pensange ya kecing betha baro kanam yahab Henry ula kular ban kerpat ya ka MEP DCL ban omshim arsha igijing siu bai benai na kinong siu udisi ula banjur halor gijing don kam chong gijing khmi benia ha ka bayadei bat ki bil ki bomsham la khmi lenti bat kentu ya kinong shong shnong ban bu bha igijing siu khnang ban lait ne gijing e hadian habun ka HNYM kala dawa ban pen bet mardor ya kani ka kam ban weng ya gijing e chong ki pai ba Kini kita siu mana ubnai kim dai shu ban siu arsen. Bat kini kilongjing kiba la positi klem pada don gaying klem pada yok bantanya galaj kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pai. Pat kini kiwei ro kiba la shaot la duk meno naduk meno usnem naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kini ro kadai ka kamram jong ka office bakin pai. Dia lada kata record kabyang, kemud kadai ka kamram hi opai ba bakin siu. Ndai lada ka record kambyang, ban supa huri hura ki sithi kumne klem da don kano kajing bisai ka ba benia. Ti kalong ka e ka ba bakla, bat kalong ka e ka ba pensupsi ya ki pai ba nong sunong jongi hi porok kawai jong ka district.
Ka Bosco Integrated Development Society rengkat kecing Trailang bat ki pulit penjat kali kanong ba Shillong bat ki samla puli na ki college prepare menta kasngi kila penlong ya ka program pensngeu thu pat ba hadon Bosco Square Line kra ya kane ka program la penlong hadin balami ki kendon ya kali dangshen na ki bor pulin ka babatha bagi kena ki dei bandeng ya ki helmet ha bagi shong ha ki kali arshaka ki nong Tremon ngau ha kila sam kot link dop sheki mi ki pa da ka babancur halor kecing dan kam bandeng ya ki helmet na ka benta kecing shngan ju ki kena haba kren shekilat pathai kubor menta kasngi u traffic branch in charge ka laim kra u ba merbo ula kentu iki mi ki pa bagi dei ban pentikna bagi khon jengki kendeng ya ki helmet our traffic side we request all the parents to instruct the children to wear helmet for their own safety because the life is very precious and if the negligence of the parents it might be causing harm to their children. We are starting because today we have given awareness to them but from tomorrow onward they should wear the helmet. If they are failed we have to take action according to the NBR. Hakajing tmu ban sam ya kubor jong ka shongsuk shongsan ha pedeng gijat benriu ka 67 Battalion CRPF kam Hashilong mentagasngi kala penlong ya gajing le kemen Iftar hakani ka ayam rakhi Ramzan haba ajing kran hakani kasngi usandib ki ar sabita komandan ka 67 Battalion CRPF ulaong ba ka kanhun chipai kaburam ya baro gijinget bat kinyam bat ban sam ya kubor jong gajing ya tali ha pedeng gijinget baper hakani kasngi u IG Danish Rana ka North East Sector rengkat bat baro ki he officer jong kani ka kanhon chipai kilawan ban chimbenta hakani kasngi किसी जाति किसी धर्म किसी संप्रदाय के हों सीआरपीएफ हम सारे एक ही रंग में होते हैं अलग अलग पर्व आता है कुछ दिन पहले होली आया जिसमें हम सारे मिलके एक साथ डांस कर रहे थे गुलाल लगा रहे थे उसी तरह से अब ईद का महीना अभी ईद आने वाला है रमजान का पवित्र महीना चल रहा है इसमें हमारे बटालियन के जितने मुस्लिम भाई हैं इन्होंने रोजा रखा है तो मैंने उनके सम्मान में उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए पूरी बटालियन की तरफ से आज हमने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे निमंत्रण पे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के आईजी महोदय श्री दानिश राणा भारतीय पुलिस सेवा उन्होंने भी शिरकत किया और एक साथ हम लोग मिलकर इफ्तार पार्टी किए हैं। Ka CSC Academy mentakasngi kalapen ko buram ya ki kena puli ka Eastern West Khasi Hills District halor ka jing tre shitom jengki ban ya chimbenta ha ka CSC Olympiad 2.0 kani ka Olympiad balapen long da ka CSC Academy katmu ban pensngo thu iki kena khamtam ha gija ka nong kandong bat gija ka bajngai ha ka bayade bat ka digital bat online examination ha ba ai jing kren ha kani ka program ka Anita Kharpor ka balong ka Deputy Commissioner jeng ka Eastern West Khasi Hills District kala banjur halor ka jingdan kam ban penchanai bat ban ai man siam ya ki kena kala kanturu ya ka district ban ai ban ya chakmat bat ban pentikna babaro ki kena kin yo ya ka rukom ai jing hikai ka bapaka. It is our responsibility to ensure that the children whom we say are our future, we give them the opportunity, fullest opportunity and time and space to grow and make a future bright and make the future livable and make the future a blessed one. Usamla pairing pali ubana kashnong umpowin Ribhoy District ubadon gejingduna haki department ulami shakmat ban kentu ya ka sarkar jala Meghalaya ban penthamai bat penkieu ya ka pension jengki brieu ki badon jingduna haki department kumju ru ya ki riu temen habakren shikilat pathai khubor usamla pali ulayathu ba ujuyo igejinga rapisa ka bakot news pa san photingka shibanai haki arpusan snem balalen bat kalong ka ba pendu jingkermen ba ka sarkar kampatla ban penthamai ya kani gejingsiu shu ulabanjur ya gejingdon kam karki ban kentiu ya ki scheme pension baman ubanai bala ai da ka sarkar
Kalimpong Super 5 NJY Memorial Cup Arhajar Arpusan Futsal Tournament kalas dang mentakasngi ha GBHSS Chanmari Football Turf Hatura. Kani Kalimpong yalekai kabalai sngi lenter la penlong daka Iftar University MEGHALAYA harengkat kejingat reilang bad ka District Football Association Tura bad ka District Sports Office West Karo Hills. Ha kani kasngi la sakhi ya khat sautali kejingat lekai kenhun kani Kalimpong ketemu ban penyaso lang ya nong kai football bat ki samla badan sab hakeleng kathan bat ban pensionary ki ban yashim banta shirhem ha ka jinga le kai bat ka jinga dei ha ka imlang sa lang mentangin pej ka jinglong jingman ka sun beneng hatura kacing kriat kalong 40 degree Celsius bat kacing shit kalong laipulai degree Celsius kacing ngam ka hau menta kasngi kalong sanpawai na kashispa haba phai pat chanong ba shilong kacing kriat kalong khat r.1 degree Celsius bat kacing shit kalong r.1 degree Celsius kacing ngam ka hau menta kasngi kalong khandai po nyau na kashispa kat bah hajawai kacing kriat kalong khat san degree Celsius bat kacing shit kalong r.1 degree Celsius kacing ngam ka hau menta kasngi kalong sanpo khandai na kashispa kasun beneng kan rang hakibabuan kicaka hatura jawai bat hashilo Shwaban poi shakabakut jong katup kubor nginya pet biang sashisin yakimat bakongsan Arpom riu lak tingka lum khachana ka KHADC na ki khardop kular penshitom halor ki jingkeno badon ki khardop bian Dawa Pak Weng kaliang persya ke KHADC ya ke point order halor ke jing ya tai ha ke kenta ke jing keli. An kami benia ke executive committee ya ke jing ai jing mud kaliang persya halor ke jing penya ya ke school lower primary. Bat penlong ka Commissionariat of Food Safety ya ke Regional Conclave on Food Safety Hashilo. Te paralok katungila poisha kabakut jong katuk kubor jingi menta ke janmiet hadu bangin daya syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.